Ne oldu da verdi? Satıldı mı? Kay satıldı? Sarı mı? Ortalıkta. Kaç ay etti? 330. Yaşı qanday ekan? 5 asy, 5 asy. Ha, buna bak ona. 5 asy 134 mingga sotib oldi ona. Kichkina kes qoldi. Buna bak ona. Ashul bola oldu. Yaxshi. 134 mingga. Yaxshi. Ya sotib tur aka bu. 134 ga. Katta ona. Bu do'st aralash deydi ona. Assalomu alaykum, hurmatli bizning kanalning ko'ruvchilari. Bardingizlarga Jamil Ovqat Жылқы базарынан салам айтабыз. Бүгін 1 март болып қалды. 2023 жыл. Жас келді деген. Жас келді, мына ушул ат ба болуп атты. 5 қашқа екен. Қанша берді адам шоға? Жашы қаншада екен ака бұның? Жашы оштықтарда айтканда бышты. Бышты? Бағасы қанша екен бағасы? Бағасы 200 мың сом. Мен білішімше азыр баға болды оқшайды екен, атыңыз? Болдым, жөнімді сұрақ қойғашы. Сұрағандарға телефон номерді қалтырғыз ба екен? 709 менен. 709 менен. 86-81-81. Бұл пародасы қандай емеге? Атасы Данчак. Атасы Данчак. Атасы Данчак, енесі Қарабай. Қарабай. Қырғыз жылқылардың тұқымдары бар екен туғандар. Мұндайша айтқанда. Ушыл атқа бағалашып көресіздер, чалып туғандар. Жақшы аттардың бері екен. Болды екен. Бұл кімден екен біз? Қанша екен боласы екен? 200 мың. Жашы ше? 6 жаш. 6 жаш туғандар. Так, номерді айта алыз ба екен? 72 менен. 28 19 78 номерге бағалашып көресіздер туғандар. Чалып. Қараңыздар. Сынды нәрсе екен да. Эми пародасы қандай болып қалады емеге? Қарабай қырғыз жылқылардан. Машалла уна. Светті өзгөчө екен туғандар, қарасаңыздар. Вообще мощный екен туғандар. Торы қашқан қаншада отасыздар? 480 мың. Жашы ше? 6 жаш. Мына туғандар. Ат қайердіке? Ноқаттықы. Телефон номерді айта аласыз ба? Білбейсің бе? Жақшы ат екенде бір оқшы. Ұланты өрейін де аға туғандар. Қанша екен боласы екен бұны? 200 мың. Жашы ше? 5 жаш. Машалла, мұна қараңыза. Қарабай қырғыз жылқылардан. Жақшы. Номерді айта аласыз ба екен сұрағандарға? 0704 менен 99-15-56 номерге çalasыздар туғандар. Жақшы жылқы екен да туғандар. Так. Мат. Қанша екен әм бағасы? Бұл жерде. Қанша екен әке бағасы? 180 мың. Жашы ше? 5 асy. 5 асy. Қайердіке ат әке? 30-адыр. Телефонды айта алып сұрағандарға? 0999 33 88-55 туғандар.
Ulağı qanday? Үйрүчө. Garanti atavanlar. Çalıp көрөсүздөр таvanlar. Boyu qancha çıqat endi? Boy 1.65'ten öyle okşaydı ha? 1.60. Жақсы. Daha ulantı öğrendi onlara. Жақсы attırdı. Көк аттың pulu қанша екен aka? Көк аттың. 130. Yaş içi? 5 yaş. Maşallah. Nomurda ayta alaz beкен сұрағандарға? 77 менен 48 43 43 48 19 номерге bağlı. 09 ekendi onlar. Mına gel. Жақсы. Qayсы bağlı aka? Qancha qildingizlar? 160. Жақсы баға берсіздер. Саудаңыздарды берсін aka. Attın bağısı qancha ekan tuğan? 350. Yaş içi? Yaşı жаңасы. Жаңасы. Үйірге қойылған ба? Үйір гарантияда отыр. 280-ге сұрап отыр. 280'e сұрап отыр. Машалла. Қандай пара демек? Қарабай. Қарабай қырғыз жылқы. Telefon номер қалтырабыз бұл сұрағандарға? Қалтырбайбыз. Жақсы аткен да туғанлары. Салам алейкум aka. Қаншада отасыз aka шоны? 200. Yaş içi? Жазға 3 yaşar ekan. 3 yaş. Siz qanchada otasiz aka? 200. Yaş içi? 2 yaşar. Qulon ekan to'g'ri. Aylanib turib qo'yasiz bu aka. Yaxshiroq topib qo'yamiz. Rossiyada aka olib kelgan. Oo, nima to'g'ri. O'ta sindu narsa ekan biroq. Tam vurdan abi. Evet, telefonda aytağız bu sұрағандарға. 56 menen. 04 11 13 14 ekan ayağı onu. Maşallah. Mağlattan жақсы екен өзі. Bozarda улук жүреді мынандай. Qancha qiluvdi aka shuni? Noni. Bağlıda. Көк аттың жашы қаншада ема? 3 yaş. Bağısı қанша? Oho. 150.000 сом екен оны. Сұрағандарға номерді айта аласыз ба aka? 77 менен. 05 15 50. Атты қайерден табасыз aka? Марказ? Қызылқия. Қызылқияда екен туғандар адрес. Oho. Qancha ekan bu aka? Qanchada olasiz aka? 200 kam var. 70 kam var. Toy bu? Ot ekan to'g'onlar. Alsan al olib chiqib yuktab qo'ychi. Bercha osmaz. Bersangiz siz ham bering tezroq. Qanchaga chiqdi aka qiziqchari? 77.000 berdim. 77.000. Yaşı qulog'im o'xshaydi-da. Жазға 3 yaşar deydi. Жазға 3 yaşar. Bering buradan. Көктің бағасы қанша екен? 250 mi?
Yaşı-chi? 2. 2 yaş. Kulon. Parodasi qanday bo'ladi? Orlovskiy. Nomerni ayta olasiz aka so'raganlarga? 709 million. 709 mi? 91. 91 90. 90 99. 99. Kichkina tortib olgan jotdi aka. Mana to'g'ri. Bo'ldi. Şu. Aka. O buradan. Yaşı qanday ekan bunun? 8 yaş. Boğazıçı. 300 ming. Maşallah. Uyuru qanday ekan uyuru? Uyuru. So'raganlarga nomer qoldirabsizmi? 77 mi? 00 40 90 nomerga bağlashib ko'rasizlar to'g'onlar. Ot qayerda aka? Gulbar. O'sh ekanda. Yaxshi mana. Qana bir aydangicha otingizda aka? Ko'raylik aka. Mana to'g'onlar, uyurga qo'ysangizlar bo'ladi ekan negizi. O'ta jo'g'on ot ekan. Ketib qoldi. So'sim ketib qoldi. Mana to'g'onlar. Вообще bomba ekan. Qancha ekan bu bahsi? Güzellik, yaşı-chi? Жазға 4 yaş. Dostu ekan. Assalomu alaykum. Boğaz qancha ekan aka? 90 mingga bergan bo'ladi. Bermaydi. 90 ga bermaydi. Yaşı qanday? 2 yashar. 2 yashar, 3 yashar. Bu paroda danchak aka? Ha, danchak. Danchak. Sotib qo'ygansan nomerni ayta olasizmi aka? Ko'ruvchilarga. So'raganlar bor. Meniki emas. Sizniki emasmi? Sotildi. Sotilib beradi? Ha. Yaxshi. Hadi doldirib o'yab chiqib ketaveradi. Yo'q. Mana bola minib yurgan. Ulan to'g'rayna to'g'onlar ha. Qo'ldan kelishincha. Qarotning yashi qanchada aka? Tartpayla qo'yaymi? Bo'ldi. Tartpa deganlar bugun ozala bo'ldi negizi to'g'onlar. Qanchadan dodad aka bularda? Voy, sen asini aytib qo'ymaysan. 300 ming mana to'g'ri. To'g'ri 300 ming. Narxisichi? Bu 200 ming. 200 ming. Bunun yaşları qanday aka? Mana 1 yaş 6 oylik, mana avgustda 2 yashar bo'ldi. Ha. Mana mayda. Yaxshi. Parodalar qanday ekan aka? Paroda mana Orlov aralash mana oldi. Ha. Markını to'shna bilmayman. Emes so'raganlarga 1.65 bo'yi mana. Bo'yi 1.65. Biroq cho'ng ekan, ey. Cho'ng bu. O'sha cho'ng ekan. Qay yo'q hozir. Ha. Bordi tanqal bo'ladi. Mana qarangizlar. Maşallah. Cho'ng ele ot qo'yminingiz aka. Cho'ng ele ot qo'ydim. Cho'ng otda bunday bo'y atmay hozir. Shuni aytsangiz, qarang. Ko'krakdagi kelishgan ekan, muchalari, putqol jo'g'on ekan to'g'ri. Telefonni ayting ham aka so'raganlarga. 0226 26 menen. 070303. Shu nomerga bog'lanishib ko'rasiz. Qayerdan bo'lasiz aka? No'qatdan. No'qatdan, la? Rossiya qolg'oz. 500 ming to'g'ri. Ko'rguchi. 250. Assalomu alaykum aka. Qanchada olasiz aka? 200 yashi-chi? 1,5 yashar. Maşallah. Qarabayar o'xshaydi, ha? Aralash. So'raganlarga ayta olasizmi aka nomerni? 50 menen. 50 menen. 0207 0207 55 nomerga baylanib ko'rasizlar to'g'onlar. Yaxshi. Qancha ekan bosi aka? Bosi qancha ekan bosi? 200 ming yashi-chi? Yaş paltarışıda 1 yaşar özü. Paltarışı deyişap. Nasıl el biladi. Ha, 2 yaş ekan-da, nara Ha, hoşuna diyorum. Ha. 2 yaş. Daha çıkarma. Ha. O egasini tortib qo'ygan. Ha, egasi yo'lida. Nomerni ayta olasizmi aka?
Nomer Qiziq qilganda bo'lib qolishi mumkin-da. 53 ming. 53 menen he. 67 67 93. 93 nomerga baylanish berasiz. Jag'ni qayerda bo'layapti? Ana mana Rasulda bo'ladi. Rasulda, ha? Rasul degan akada bo'ladi ekan. Ha, mana. O'zi negizi tort degandan ko'yib ketdi uni. Aynan. Qaroni qancha dodasi aka? 150. Jashichi? Poltarashka. Bu Bishkekmi demak, ha? Rossiya. Mana. Ko'krogi biroq kelishgan ekan to'g'onlari. Qarangizlar, qarot ekan, sindiq narsa ekan. Telefon nomerini so'raymiz, bersa olasiz. 0558 mi? 85 60 nomerga. Ushul tayda so'rab ko'rasizlar to'g'onlar. Biz 1000 so'm Ne oldu da verdi. Satıldı mı? Kay satıldı. Sarı mı? Ortalıkta. Kaçay gitti? 330. Caşı qanday ekan? 5 alsın, 5 alsın. Ha, buna bak bana. 5 alsın. 134 mingga sotib oldi bana. Kichkina kes qolibsiz. Buna bak. Ashul bola oldu. Yaxshi. 134 mingga. Yaxshi. Ya sotib tur aka bu. 134 ga. Katta ona. Mana. Bu Do'stuvi degan kanaldan ko'rasiz aka. Assalomu alaykum aka. Aka, boz qancha ekan aka? 200 jashichi? 6 oylik. 6 oylik. Jazoqunon. Mashalloh, mana qarangizlar. O'ta sindiq narsa ekan to'g'onlar. Oho, mana. Pul 130 qildi va bermadingiz. Nomerni aytib qo'yasiz aka? 56 bilan. 56 ming. 741. 740 741 ekan to'g'onlar. 741, 741. Ha, 741 ekan. Qayerdan bo'ladi aka bu? Shu yer bo'ldi. No'g'atda. Balash ko'rasizlar to'g'onlar. Sindiq narsa ekan. Yaxshi. Toy qancha ekan toy? Toy sotildi. Qancha ketdi? Qancha ketdi shu? 68 mingga. 67 ming. Ha, 7 mingga. 67 mingga to'g'onlar. Makamni topdimmi ekan? Qancha ekan bo'lsa aka? Jo'q, siz tortma. 70. Poltarashga o'xshaydi, ha? Poltarashga. Yaxshi. Sindiq narsa ekan. Şu bağolta aka. Qancha ekan bo'lsa aka, qaratay. Ye. Az yüzüse satılған. Az kanal bu. Do'stuv kanal aka bu.